kato istilah pa ulo nga sere naso makadaga nasa marajine maje politi pa usas apa iya politi taro ni nasa lebih baik menang curang daripada kalah terhormat dak kuman rasan. Ini yang bahaya. Tapi kan itu pasal na guru tapak Bakri Wahid, maka dia itu politi enak patu perru malah perru balik perru. Almarhum patu perru betongan namo masih lesurang kode nasi pada pilihan na patu perru tu malah perru betongan na demetu tu kasih nyawana balik perru pak balik tu hanya makotihan tapi ya ko politi beli gat teloko kamay makanja iya na tu ampay makoko apa ya lo po dataw iya kung kataw masaruba majuba ita mo ijo bicaran na talo ampuro kamaha ha pa iya na tu may makoko ang kana estila mo ba nasaba diserang pemerintah ada istilahna makanya kriminalisasi ulama yan mo ba kriminalisasi ulama maka data iya tanya kriminalisasi ulama tapi ulamaisasi kriminal jadi parema lay pak juba napay suruh loma demo melong ilay bakba nakanay hukum ulama dipukul padahal wajujunan kita negara pemerintah sangat berat kepolisian TNI berat magai nasabak yang begini dia hadapi